Takže teraz ukážeme, jak to ide s morkou. Už sme ju zabili. A morka sa tu takto čistí teraz. Wow. Vidíme to. Toto sa čistí morka. Sa je teraz idú odrezať nohy. Aj to si na... Takže teraz ukážeme, jak to ide s morkou. Už sme ju zabili. A morka sa tu takto čistí.